novi lolo me dogbe na mesia me va agbenkefe ya valaji nkonyenye edem nenye ameye jagbagba na subscribe na video ya voila na jagbagba na ma video ya elevede okay egbefe ni me ma fonu video ya nyecho miato Jerry John Rawlings miato Jerry John mia fiaga mia togan mia togbe adebe togbi yo violesi eya wuma de ma fonu cho na devi yo le chichi bo me chichi o le do me no nyabe mia o che mi le chichi do afe ma yi me gba be ma do baba na fo me to fete mia to yo le keta jelu kope me do gbe na mesia me mi afa jinafa me do baba na mesia me do baba na fo me to we mi bu a me vo me bu yo eya me de ma do peji na amesia me eveduko nchu nyonu da siade be miato efonti la etro agbaze mia de konu me de ya minya miato gbe o de otro na agbaze wa yi wa ga gbogbo duro wa do agbaze yeye alo wa do ntina yeye akova mia do me eveduko me alo eveduko nu de sigbo lema miato wo me ku mia fefo me to me ku me ko eya cover mojibe gban miato ewo nu gedele eveduko me ewo nu do gedele eveduko me gban mododo akadio construction fakpajio school pe tutu school hall tutu hospital tutu mi gbobele Ghana du come eya ina be peace democracy lately Ghana du come yi webe Ghana to overthrows icon of Africa ekpedade ni ma gbocho wonye be ewonu gede yojebe mi ano asipo mi ano efe mutinya tu mi akono eho tu na the view no nyabe oji amede mi akodade podehun abe ale yo le gbefa de na mi cho Kristo eya yen mi ato Jerry John Rawlings ne me kpo nwe fele hu ne kpo vo pe de le hu re me de kuku na amegbeto me de o asibi do fete meso vonu ile veve de nyebe ejebe mi ano hutu na de vio no nyabe oji amede ya wa gatro achi okay ne mi kpo constitution 1992 constitution me ai trust ile hu ye kokoko constitution ya meleto trota anyobe mi agati wan tro etoto me fiabe eyi wo de nwemele mo nwowo le me ejebe de vio no le nkude hu nweyu wo de jebe mi akọ no hotu wa wo mi atofe pe tata ko de duo me eveduko de sia de kule ejebe mi wo pe tata ko de na duo me na devio no na sibia sebe togbe ka ya amekanye ya ne mi ano efe nkoyo Dr. Kwame Nkrumah fe statue yo ore de wo kaka flavor vo mejebe no nwo efe nkobe o amewonu tepo jebe mi no wo eveduko me de jebe mi no wo mi ato Jerry John Rawlings efia de sia de kule in fact efia yo lo pe yo me lo efete jebe no wo efe petata de dume na devio no menye tepe de ka du petiti na me jebe no we eya me dibe makation ba ma ideji pe susu ya be na me de sube mi atoku magatro gbola eka hacho ale me gblola ele fefede ba mesia me ne wo statue de dume ne devio no nyabe mi ato agagbogbo ajo ya me le gbogbo be agagbogbo ajo me ko butterfly pe video ma ko de me pe sube mi anyabe le vedo me de mi me kuna de mi ye gatro gbo na va okay me be ne gatro gbo va de mi ato agatro gbo va mi nle de peji ya me yo atuho no tuho na devio agatro agbogbo ava agbe ya me e ya plan no pete wa agbogbo ava mi suben de ko jo la gbe ame just like that in 1 year how wa ya gagbogbo ava wa gava tro eveduko wa na dagbe ava evedume wa na dagbe ava Africa du kome Ghana du kome ne ega gbogbo vaya opobe party wa me ve elevedomede anabe nuachi justice ya wa va le la evedome ya me diba me sia me nya levedu kome justice ya wanya
be eve dukome de unti fafa ava ngogbe ava industrialization ava eve dukome fia fito yo me dibe dupe dukone ngogbe de miato JJ Rollins agatro agbogbo ava eve dukome ava abe IT hacker IT personnel yi nemele gbogbo be IT personnel de jebe amesia meneseme benuka nega gbogbo va de IT hacker ya wanye doema be anye IT hacker plus susu be politician ma ti won fio e fia we kra che ma ti won fio gaima waga tro agbova mia domede amesia me anya benuka technology ya elechiji hehia mele totro ide technology me e ata me be aga gbogbo va abe IT hacker abe ale yo gbova eve odome yo po abe soja ga onye yi webe ute note no nyatefe do nyatefe le dume webe ode amegbeto ode ododa ben nyatefe ne no agbe me na mita aha e amele didi mi dibe mi akpongogbe mi dibe mi awo industrialization aleke mi awo ape mi akpongogbe ejebe nuka amede ne no anyi ne wa de corrupt leaders woda amede ne no anyi alo amede ne gbogbodji amede ne wa va de fiafito da politician yo le mia fie jebe no de oda e fia yo le mia jira e jebe mi de oda na gbe na vivi na veduko mebe mia to meku aga gbogbo ajo ejo le mia do me pe susube ne ya ga tro agbaze ga mebe ne ya ga pon se ano amegbeto do me wa to wa amegbeto fedo ahona mi veduko we aha party yimini o be party a dissolve party mawe ne ga gbogbo va mia do me e ya nyen de kamera na efeduko nechi na miase amalege mega sube mi atoku voko evo awo mebe efenya jojo we mi no hutu na de viewe ple teacher we pete agbane o me mi abe history book o me de o gbebe mi mega le de stamo ya o le yovo pe nu fiami ejebe fifia mi ano mi ape history fia eve gbalenwe ejebe mi ato Jerry Joe Rollins pe gbalenwe no do na ve vio no sosro na Ghana vio no sosro Beni vio no sosro eduklo lawe nywe de ejebe no nwo pa gbalen ko dade no wo fe statue ko dade wo yide yovo de wa pobe yovo to statue ko dade me de ko tu gbalo me de oba mi o jere ka lo nya pota o awo ni ile nyebe de odibe deviono chi ta e agblo melema mega nglobo mebe ejebe mi na teacher we ple du me fia we no wo statue we be mi ape fia pete wa po ewe elevevede be wa wo mi ato Jerry Joe Rollins pe betata o de duo me e kama mi anon kudoji e ya nabe wa ga tro ava mi adome e ya nabe ne ga gbode agbova plonse mebe IT fenya emele gbogbode IT fenya emele gbogbo hadebe before he will come back alo hapo aga tro ava mi adome de IT e ya no GM yema fo nu sugbo no vi lolowe wo ga meso emegblede enya tingo imedibe na nya e ya nyebe miato meku nwe yu wore e lagbe me mi no hutu na de vio no po no se mi wo efe petata ko dade ne du me vio no popo e ya medibe evedu ko ne wo e ya medibe fiawe no wo e ya medibe du me mechichi no wo he na gbe pe ngogbe dede yo vo de o wo etogbe na o towe o wo togbe na o towe no vio no me bia dagbe na wele moji nyema fo nu sugbo nu ile vevede nyebe jagbagba na subscribe ne subscribe wala ne ma video ya ekema mia no kame no vilolowe mia no kame mebe mau ne yira amesia me ile video ma e o le subscribe no vilolowe nya so ila sinye me ma gbo egbe ma mia no kame